हंदक की एग्जाम की सिलेबस पिक्था हल्ले हंदक सही 2021 दा पांथोकदबा बोर्ड एग्जामिनेशन सिंग रिवाइज तौरबा सिलेबस दा युमफम ओइरगा पांथोकनी अमदी हंगदोरिबा वाहंसिंग रिवाइज तौदुना हंथाहल्लबा सिलेबस अदुदगी ओइगनी हाइना केंद्रीय विद्यालय की महिरोइसिंग अमदी ओजासिंग पुन्ना पांथोकिबा लाइव वेबिनार अमदा एजुकेशन की थबक पुबा यूनियन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांकना फोंदोखरे एजुकेशन मिनिस्टर हाई बोर्ड एग्जाम सिंगदा नतना इंजीनियरिंग एंट्रांस टेस्ट जेईई मेन 2021 अमसुंग मेडिकल एंट्रांस टेस्ट एनईईटी 2021 सु हानगीदगी हंथाहल्लबा सिलेबस ता युमफम ओइरका पांथोकनी समना सीबीएसई हाइरगा खंगनरिबा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन याउना एजुकेशन बोर्ड सिंग अमदी तोंगान तोंगान बे स्टेट सिंगी बोर्ड सिंगना क्लास 10 अमसुंग 12 की सिलेबस सिंग कोविड पेंडेमिक मनुंगदा महिरोइ सिंगना थेंगनरिबा फिबम येंगलगा अमुक खक्तमक पांथोकदबा थवोंग ओइना सिलेबस सिंग हंथाहनख्रबनी वेबिनार अदुदा एजुकेशन मिनिस्टर हाई महिरोइ सिंगना मखोइ मखोइ की सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन की दमकता रिवाइज तौरगा सिलेबस तुदा नैनगदबनी अमदी सीबीएसई की बोर्ड एग्जाम सिंगदा युमफम ओइबा जेईई मेन 2021 अमसुंग एनईईटी एग्जाम की दमकसु सीबीएसई हंथालबा सिलेबस अदु खक्तदा नैनगदबनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिंग असिदा हंगदौरिबा वाहंसिंग अदु हंथरबा सिलेबस अदुगी मनुंगदगी ओइगनी हाइनसु फोंदोखी केंद्रीय विद्यालय सिंगी महिरोइ सिंग अमदी ओजा सिंगा लाइव ता खन नैनखिबा वेबिनार अदुदा मिनिस्टर हाई मतम कुइना थिंजिंदुना लाक्लबा स्कूल सिंग अथु मतमदा हांगदोक्तुना ऑफलाइन दा महिरोइ सिंगबु ताकपी तंबीबगी थबक सिंग हौरगनी ऑफलाइन दा क्लास सिंग तौबा हौबा सिगी मथक्ता हानादगी चथरलिबा ऑनलाइन क्लास सिंग सु अदुमक चथगनी हाइना मिनिस्टर ना फोंदोकी वेबिनार अदुगी मतुंगिना यूनियन मिनिस्टर ना सीबीएसई की एग्जाम तौगदब नुमित अमदी जेईई मेन एग्जाम की नुमित सिंग लाउथोकी मिनिस्टर लाउथोखिबगी मतुंगिना सीबीएसई की एग्जामिनेशन सिंग लाक्लिबा मे मरीदगी हौरगा जून 10 फाउबा चथगनी अमदी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सिंगना मार्च अमदगी हौरगा थियोरी की पेपर सिंग हौद्रिबा फाउबा चथगनी सीबीएसई एग्जाम सिंग की रिजल्ट ना लाक्लिबा जुलाई 15 दा लाउथोकनी हाइना सु मिनिस्टर ना फोंदोकी सलिबा सही सिगी ओइना जेईई मेन एग्जामिनेशन सेशन मरी दा पांथोकनी फेब्रुआरी मार्च अप्रैल अमदी मे थादा सेशन मरी थोकना पांथोकदबा एग्जाम सिंग असिदा महिरोइ सिंगना पामलबदी सेशन मरी मक्ता सरुक याबगी खुदोंग चाबा लैगनी जेईई मेन एग्जाम 2021 की फेब्रुआरी सेशन की रजिस्ट्रेशन विंडो हौरे अमदी लाक्लिबा जनवरी कुलहुमदोई फाउबा ऑनलाइन दा महिरोइ सिंगने अप्लाई तौबा यागनी मेन एग्जाम की सेशन मतमना फेब्रुआरी कुलहुमदोई अमसुंग कुंतरुक फाउबनी जेईई अमदी सीबीएसई एग्जाम की मतम लाउथोकलबसु एनईईटी 2021 की मतम दिंगसी फाउबगी ओइना लाउथोकपा लैत्रि अतोप्पा पावमना मामा मचा याउना मी अहुम एक्सीडेंट सिरे ngarang numi jungba dwaida singhat sub divisional headquarter dagi kilometer ahum lom walingai truck ama phut changa rom luna lokha ta tasinbagi thodokta sahi ani gi nupa macha ama mahaki mama amadi truck driver sire thodo du damioi ahum na sokle laibak thiba thodo du da leikidraba truck driver aduna tangnong khundagi kepilian lal apokpa thangchin khop khomin thang new lamka dagi lamnai syong sahi na kunthamari mapuroiba thangkhalan अमसुंग सही अनि दंगारिबा महाकी मचानुपा लियान गुनमांगनी सोकलबसिंग अदुना थौदोदुदा सही अनि गी मचागा लोइनना लैखिद्रबी लन्नै सोंगी सही तरुक दंगारिबा नुपा मचा लुनमोन सांग अपोकपा थांखला जुबोल जांगदगी जिलान सोन सही नुकुंथ्रानि पान अमसुंग तानोमदगी सिनछोन लियन सही नुकुनमरी मखोयगी फिबम नुंसा थिनगाई ओइदे हाइरी पाउगिली खुलमना हाई लंबी सेमबगी नुकुप सिंह पुबा ट्रक निपान मथंग मथंग थालोन सब डिवीजन की मनुंग चनबा आइबुलोन की इंटर विलेज तमना थोरकपदा इकोन कोनबा ट्रक अदु फुट चामगा रोम लुबा लोखादा तासिनखिबनी मतौ करमना ट्रक अदु लोखादा तासिनखिबनो हाइबगी चप चाबा मरम खंगद्री अदुबु ममांगदा थौखिबा ट्रक सिंगी उफुलना मरम ओइदुना लाइबक थिबा थौदो अदु नंगख्रबा ट्रक अदुगी ड्राइवर ना लंबी उदबदगी लोखादा तासिनबो ओइरंबा याय हाइना थाजरी अतोप पावमना इंडिया की ओइना कंप्लेन केस चामगा मरफु लेरे तरेती हॉस्पिटलाइज तौखी ngarang numidang waram pung manga phawbuta leiba asda mi lak ahum ga lising marphuma thoi ga chahum sungna manga covid 19 dagi ngak thokna ba vaccine kap thokre haina union health ministry na phongdokli press briefing amada wangang aduna union health ministry gi assistant secretary manohar agani na haiki ngasigi oina numidang waram pung manga phawbuta leiba asigi state amasung union territory kun manga da mi lak am ga lising nipuni pan ga chani humputaruk covid 19 dagi ngak thokna ba vaccine kap ki मखोई थारगा लेबाक सिदा वैक्सीन कापथोखरबा मिगी मसिंग लाख अहुम गा लिसिंग निफु निपान गा चनी हुमफु तरुक सुखे
ngasi Bihar da lising nipan ga chatruk yankhai taru, Assam da lising amaga chanipan kunithoi, Karnataka da lising kunthra taru ka chanipan marphunipan, Kerala da lising taret ka sukna humdra, Madhya Pradesh da lising taru ka chatruk humphumanga, Tamil Nadu da lising taret ka chatruk kunipan, Telangana da lising tara ka chahum yankhai nithoi, West Bengal da lising tara mathoi ka chamga marphunipan, amasung Delhi da lising ahum ka chama tara mathoi vaccine kapki haina Manohar Agani na haiki. Hojik phawgi oina AEFI haibadi Adverse Events Following Immunization gi case samga ga marphu gi report leire makhoi gi manung dagi tareti hospitalized tauki Delhi da mi ahum hospitalized tawbugi manung da ani discharge tawkhre amana Max Hospital Pattapar Ganjada layengli Uttarakhand gi oina mi ama AIMS Rishikesh da layeng dona leiri amarom da Chhattisgarh da mi ama hospital da pukhatuna layengli Karnataka da sumi ani hospitalized tawbugi report lei masina tana Aruba AEFI gi case amata leite haina agani na makhata na phongdoki mi ani vaccine kaplaba matung da lekhidabagi report lei adubu makhoi ani mak vaccine kapadagi sibanate Uttar Pradesh ta tang tara tarukta vaccine kaplaga tang tara tare ki numidang waram da lekhidaba masagi sehi yankhaini thoi surba nupa do postmortem report ki matungina cardiopulmonary gi anabana maram oiduna lekhidabani haiba khangle Tang tara tarukta vaccine kaplaga ngarang lekhidaba Karnataka gi Bellary dagi sehi nifum doi surba nupa dasu cardiopulmonary failure dagi sikhibani haibasu agani na phongdoki Marak sida India da COVID-19 positive oiba mi gi masing ngarang numidang pung tara ka minute kun phawbuda punna crore amaga lakh manga ga lising marphuma thoi ga chanipan marphunipan sukre India da ngarang numidang pung tara ka minute kun phawbuda COVID-19 gi anobo positive case lising mapan ga chanipan yankhai hengalakhi numidang pung tara ka minute kun phawbuda mi samaga kunipan lekhidaba ka loina na laiset asida lekhidaba mi masing punna lakh amaga lising yankhai ni thoi ga chamga kun thahum doi sukre aduga narubada gi phagalakhiba mi gi masingna crore amaga lakh ani ga lising kun taret ka chani maudra sukre Hariba matamasi manungda hengalakba anaba masingna lising tara taruk ka chanipan kuntaret hengalaki Union Health Ministry nadi India ki apunba positive case masing asi ayuk pung nipan phawbuda crore amaga lakh manga ga lising humdra mathoi ka chatret humdra humdoini haina phongdokli Health Ministry ki serola mana hai ngarang pung nipan phawbuda anobo positive case lising tara humdoi ka chatret marphu nipan hengalaki Haukiba pung kun mari da mi chamaga ni phumanga lekhidaba loina na COVID-19 laiset ta lekhidaba mi gi masing ayuki pung nipan phawbuda lakh amaga lising yankhini thoi ga chamri tarama pan sukre aduga layeng bada phagalakpa mi gi masing na crore amaga lakh ani ga lising tarama thoi ga chauhum nifuni thoi yaukre ayuki pung nipan phawbuda anaba lising taramari ga chamri yankhai taret phagalakhi hairi atopa pawmana assembly gi budget mifam February 3 dagi kuni thoi phawba pangthoklagani Taramathoi suba Manipur Legislative Assembly ki tarani thoi suba session lakleba February 3 dagi kuni thoi phawba pangthokna lemna khre ngasi speaker na share lawduna phamkiba BSC gi mifamna tarani thoi suba session asi February 3 dagi horaga kuni thoi da loina balemna khibadu da thangja amadi nomaijing shuti oiraga punna sitting tara humdoi legani session adu Manipur gi governor Nazma Heptullah na waron piduna hogdokani tang mari dana obituary reference amadi governor gi waron khanagani Tang manga da budget estimate 2021-2022 puthokani. Tang taru umusung tare thang jama di nomaijing gi shuti oigani. Tang nipan da budget estimate khanagani. Tang mapan da state legislature, council of ministers, secretariats, transport, corporation, relief and disaster management gi demand khanagani. Tang tara da labor and employment, department of tribal affairs and the hills development, environment and the forest, power, sericulture, information technology, Tang tara mathoida consumer affairs Food and Public Distribution, Agriculture, Animal Husbandry and Veterinary, Community and Rural Development, General Economic Services and Planning, amadi Tourism. Tang tara nithoida Police, Public Works Department, Vigilance and Anti-Corruption Department, Fire Protection and Control, Jails, Home Guards, Minorities and under Backward Classes and Scheduled Caste Department ki matang da khanagani. Tang tara humdoi amasung tara mari dana thangja amadi nomaijing oina aduga tang tara manga dana lungai ni gi state holiday oiba maramna sitting lairaroi tang tara tarukta Public Health Engineering Department, Administration of Justice, Minor Irrigation, Fisheries, Arts and Culture, Social Welfare tang tara tereta Land Revenue, Stamps and Registration and the District Administration, Finance, Youth Affairs and the Sports Department, State Excise, Sales Tax under duties on commodities and service, State Academy of Training, Tang tara nipanda Information and Publicity, Medical, Health and Family Welfare Services, Commerce and Industries, Rehabilitation, Stationery and Printing, Panchayat amadi Economics and Statistics, Tang tara mapanda Education, Municipal Administration, Housing and Urban Development, Election, Irrigation and Flood Control Department, Horticulture and Soil Conservation,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डिमांड सिंह खनगनी तांग कुन अमदी कुनमाथोय थांगजमदी नोंगाइजिंग ओइबा मरमना शुटी ओइबना सिटिंग लेररोय अरोइबा नुमित तांग कुनिथोयदना वाहंग पाउखुम अमदी पुथोकलिबा बिन सिंह खनदुना पास तौगनी अतोप पावमना लमलाई ओसी की मथक्ता खोंजंग संगसिलगनी हौखिबा सही नवेंबर थादा थबक सुबा चटखिबा रिक्शो थौबा सिनमी अमबु तमथीना फुरखिबा केस की मतंगदा लमलाई पीएस की ओसी ना चथरकबा थौंग कंडेम तौई ओसी की मथक्ता कनबा खोंजंग संगसिलगनी हाइना ऑल मणिपुर रिक्शो ड्राइवर्स एंड द पुलर्स वेलफेयर एसोसिएशन AMRDPWA हाइना खंगनरिबा सिगी प्रेसिडेंट TI बसंतना फोंदोखरे ngasi manipur press club ta pangthokpa pawgi mifam amada basantana haiki TI kiran kumar hairiba rikshaw thoba mi asigi rikshaw mangkhibadagi rikshaw ama mapuda singnabagi damakta november 3 ta leimakhong mapan chingkhong da garden semgatpagi thabak suba yawba chatki numit adugi numidang da kiran kumar khola da leiminaba singna tamthina phubuga loinana november 15 phawba chak pijadana thamlaba matung bazar da puraktuna thadoklamki victim gi imungna lamlai PS ta report ama tawruba matamda victim gi imungda oina onsilaki थौदो चेनरबा मियोय मंगागी मथक्ता इंक्वायरी चथबगी महुत्ता यूनिफॉर्म सेटलबा पुलिस खरना विक्टिम अमसुंग एसोसिएशन की मथक्ता ओइना वाहंग पाहुंग चथदुना लेरे PS असिना चथरिबा थौंग असि कंडेम तौई PS असि OC असि पुलिस की वाहन थोक खंगदबा मिसंगनी कोविड लाइचत मरक सिदा मियाम तिनबा मफमदा विक्टिम फैमिली की मी अमबु मार्क्स लौथो हंदुना फोटो नंबर पेंडे मरी लेनबा सिंगना OC की मथक्ता एक्शन लौखटबियु महाकी मथक्ता एक्शन लौद्रबदी एसोसिएशन असिना क्लब अमसुंग CSO सिंगा लोइनना अकनबा खोंजंग चंगसिलगनी महांगना मखाताना हाई leimakhong mapanda semgaliba garden asigi mapu asi khoni kawi asopan nanglaba sinmi asigi phibam ngasi phawba mahakna hangladri sinmi singbu usitriba khoni gi garden su association asina matam kaktana thingjille